aleluya, aleluya. Y su nombre, 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 y su nombre. Dígalo fuerte para que Satanás se oye. Dígalo fuerte para que los demonios se oyen. Dis ça fort pour tout le monde entendre. Alléluia. En el nombre de y su nombre, 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 y su nombre. Adora a tu Dios en esta noche, aleluya. Nuestro Dios vive. Aleluya, mon Dieu vivant. Te adoramos, Jehová, aleluya. Louez Jehová. Aleluya. Cierra tus ojos, levanta tus manos La versión, levez-moi en l'air. y adora a Jehová, aleluya. Alabanza a Dios. Alabanza al Señor. Recibe alabanza. Recevra alabanza. Recibe adoración. Recevra Su adoration. nombre es Jehová. Dans nom de Jehová. Su nombre es Dans Jesús. nom de Jehová. Su nombre es Rey de Dans Reyes. le roi des rois. Señores, señores. Seigneur des seigneurs. Aleluya. Alléluia. Mi Dios vive. Le Dieu vivant. Aleluya. Alléluia. A su nombre. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. ¿Quién vive? Dieu Y a vivant. su nombre. Dans nom de ¿Cuántos vinieron a buscar una bendición de Dios? combien de Dieu vient chercher une bénédiction à soi? Pues abre tu corazón. Ouvri cœur. Abre tu corazón. Ouvri cœur. Y espera algo nuevo. Espérez un bagage nouveau. Espera una palabra de Dios. Espérez une parole de mon Dieu. Espera un toque de Dios. Espérez toucher mon Dieu. Espera llenura de Dios. Espérez un remplissement de Dieu. Espera sanidad en esta noche. Espérez guérison à soi. Alabanza al Señor. Alléluia. ¿O no? Oui ou non? Amén. Alléluia. Juan capítulo 19. Jean chapitre 19. En el curso de liderazgo, Dans le cours leader là, amén, hay un capítulo que se llama comunicación, habilidades sociales. dans un chapitre qui est les habilités sociales. Y ahí se habla del lenguaje del cuerpo. Amén. Il a parlé de langue corps. Alabanza al Señor. Por ejemplo, Par exemple, me dicen, il dit, ¿estás contento? ou content? Sí. Oui. Digo sí, Dit oui. pero mi cuerpo dice algo diferente. Corps dit un bagage différent. Eso llamamos lenguaje del cuerpo. Aleluya. Parce qu'il parle de langue corps. ¿Cuándo espera una bendición de Dios? Combien de monde qui recevra une bénédiction mon Dieu? Algo que dice, Combien de monde qui dit Amen. amén, hermanos. Amen. Con nuestra mente, Dans la mémoire, nuestra alma, en amour, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, sentiment, anhelamos algo nuevo del Señor en esta noche. No mañana, non pas demain. no al final del mensaje. Non, on fait final message. Ahora yo quiero algo nuevo. Bénédiction. Un bagage nouveau. Vamos a decir amén. Combien de monde qui dit Amen? Amén. Juan 19, versículo 12. Jean 19, chapitre 12. Cristo Verset vive. 12. Mon Dieu vivant. Juan 19, 12. Mis hermanos lo tienen. Jean 19, verset 12. Nous gagnons. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La parole non pas par petite là avec Saint-Esprit. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Alabanza al Señor. La parole non pas par petite là avec Saint-Esprit. Il dit comme ça. Depuis le ça, Pilate t'a cherché un gens pour laguer Jésus. Mais Juifs ont commencé à relayer. Si vous laguez nom ça,
ou pas ami César. Depuis un monde a fait tête li passer pour roi, c'est l'ennemi César lié. Vamos a orar, hermanos. À nous prier. Vamos a rogar a Dios À nous relever. que nos hable en esta noche. Pour parler Aleluya. avec nous à ce soir. Padre Celestial, aquí estamos en tu Alléluia, casa. alléluia. Señor, que estoy reunido con tus hijos. Aquí estoy reunido con mis hermanos, Padre. Lavado por tu sangre, Jesucristo, Jehová. Oh, reunidos en este lugar. Por fe, Jehová, estamos aquí. Porque creemos, Dios, que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, allí usted los va a bendecir. Allí usted está en medio de ellos, Jehová. Por eso, Señor, estamos aquí en este lugar, en esta noche, Dios mío, Jehová. Porque sabemos que tú estás aquí para bendecir a nuestras vidas, para hablar a nuestras vidas, Jehová. Rompemos en esta noche con toda rutina y religiosidad. Y toda tu iglesia levanta su voz y rogándote por una bendición especial. Jehová, en el nombre de Jesús, esta obra es tuya, Jehová. Visítanos en esta noche. Tú conoces la necesidad de cada corazón, Jehová. Tú sabes lo que cada uno necesita. Acude en esta noche a cada vida, a cada corazón. Aviva tu obra. Llena con tu Espíritu Santo, Dios mío. Recuerda, Jesús, eres tú quien los compraste, Jehová. Es tu pueblo. Ministra tu pueblo. Manda tu maná a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Y la honra y la gloria siempre es para usted, papá. Amen, alléluia. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Nous capables chita frère mieux. Pero sigue glorificando el santo nombre del Señor. Continuer glorifier nom bon Dieu, alléluia. Porque Él está aquí. Parce qu'elle est là dans mitan nous. Continuamos con el Evangelio de San On Juan. continue avec l'évangile de Jean. Amén. Estamos en el versículo 12. Nous dans verset 12. Amén. Cuando Pilato recibió la revelación Les Pilates recevoir révélation. o se convenció On vient de commencer. que Jesús era Dios. Qui est convaincu que Jésus c'est bon Dieu. Amén. Él hizo todo lo posible Il a fait tout moyen possible para soltar a pour Jesús. être capable de sauver Jésus. Alabanza al Señor. Él no quería ser cómplice Il n'a pas voulu complice de la muerte del Rey de Reyes dans la mort roi des rois, y el Señor de Señores. Seigneur des seigneurs. Amén. Por eso dice allí, C'est peut-être ça, il dit là. desde entonces procuraba Pilato soltarle, Depuis les ça, Pilate a cherché un champ. pero los judíos daban voces diciendo, Mais Juif yo te commencé à relire. alabanza al Señor. Si a este sueltas, no eres amigo de César. Si vous l'avez nommé ça, ou pas ami César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Depuis un monde a fait tête liée. Parce que pour roi, c'est l'ennemi César lié. Amén. Amen. Porque Pilato no estaba convencido Pilate va te convaincre de la culpa de Jesús. de la mort de Jésus. Pero aún así, no poder hacer nada, él lo sentencia a la muerte. Jusqu'à maintenant, il va être capable de faire rien dans la sentence de la mort. Pero vemos en el versículo 13 hasta el 16, Nous voyons dans verset 13 jusqu'à verset 16, donde él hace todo lo posible para soltar a il a fait Jesús. tout moyen possible pour être capable de sauver Jésus. Pero después de mucha presión de los judíos, Après toute en pile pression juif yo, él tuvo que condenar a Jesús. il a décidé pour condamner Jésus. Amén, hermanos. Amen. En el versículo 13 dice, Dans verset 13 là, il dit, entonces Pilato, oyendo esto, les Pilates tendaient causer ça. dijeron, si eres amigo de Jesús, Il dit, si vous êtes amis Jésus, amén, que se hace rey, ou qui vous mettez tête li comme moi, entonces eres enemigo del César. ou c'est ensuite vous c'est ennemi de César. César originalmente era nombre de un emperador romano. César, normalement, c'est un nom empereur romain. Y con el tiempo comenzaron a llamar a todos los emperadores César. Le cambiaron, se hizo un título César. Comme empereur, il était un nom comme un titre César. Amén. Entonces César vino a ser un título para todos los emperadores. César venu comme un titre pour tout empereur.
Y cuando Pilato escuchó eso, Les Pilates viennent entendre ça. él tenía una posición privilegiada. Ils ont une permission, un privilège. Amén. Y no quería perder esa posición. Ils pas voulu perdre position ça. Entonces dice, oyendo esto en el versículo 13, Dans verset 13, ils entendent ça. llevó fuera a Jesús Ils font mener Jésus dehors. y se sentó en el tribunal en el lugar llamado enlosado y en hebreo Gábata. Ils chita sur une grosse chaise dans place Gis là, côté yorele la cour Parvéa, en langage Gabata. Amén, hermanos. Y él se fue a sentar en su silla de juez. Ils viennent chita sur chaise Gis, El tribunal, la silla del tribunal, une chaise de tribunal, la silla del juez. chaise de juge. Amén, hermanos. Amen. Para ahí pronunciar la sentencia formal contra el Hijo de Dios. Là pour être capable de prononcer sentence pour petit bon Dieu. Alabanza al Señor. En el versículo 14, lee conmigo, hermanos. Dice allí, Dans verset 14 dit era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. c'était la veille fête délivrance juif yo. Vers minuit, vers midi, comme ça, Pilate dit juif yo. Mais roi nous. Era la preparación de la Pascua. Mais yo te commencé relé. Es el día, préparation Pascua. es el día antes del sábado. Avant jour sabbat. Amén, hermanos. Amen. Celebraban la Pascua toda una semana. Pour célébrer une fête délivrance toute semaine. Alabanza a Jesús para siempre. Y el juicio de Jesús fue antes del sábado. Jugement Jésus a été fait avant jour sabbat. Alabanza al Señor. El versículo 15 dice, Dans verset 15 ans, il dit, pero ellos gritaron, mais yo commencé relé porque Pilatos le presentó como su rey. et Pilate représenté comme roi yo. Aquí está vuestro rey. La main roi nous. Alabanza al Señor. Pero ellos gritaron, Yo relé, fuera, fuera, tuyeli, crucifícale. cloureli. Pilato les dijo, Pilate dit yo, a vuestro rey he de crucificar. nous voulons clourer roi nous sous quoi? Sur quoi? Respondió los principales sacerdotes, Chef prêtre yo répond li, no tenemos más rey que a César. nous pas gen l'autre roi passé César. Amén, hermanos. Amen. Algo terrible. Son bagay qui terrible frère. El pueblo de Dios Le peuple bon Dieu, que tenía las promesas más preciosas yo te gen promesse très précieux. que puede haber en esta tierra. Yo te capable de sur terre. El único pueblo que estaba esperando el Mesías. Yo grand peuple qui t'a qui a espéré Messie. Amén, hermanos. Este pueblo dice, Et peuple ça même dit, no tenemos más rey nous que a pas César. gen plus que roi que César. Están ¿cómo se dice? Negando Yo nié a su Mesías, Messie roi. a su rey. Roi. Alabanza al Señor. ¿Cuál puede alabar al Señor? On est capable de Seigneur. Ellos traicionaron su propia herencia. Yo trahissonné propre héritage yo. Amén. Traicionaron su propia promesa. Yo trahissonné propre promesse yo. Estaban esperando el Mesías. Yo t'avais espéré Messie. Y ahora ellos mismos dicen, Yo même dit, danos a César, banon César, no a Jesús. non à Jésus. ¿Y qué dice usted en esta noche? Qui ça vous dit à soir? ¿Usted quiere a César Vous voulez César o usted quiere a Cristo? ou bien vous voulez Christ là? Amén, hermanos. Amen, frère mieux. Un momento dijeron a Jesús, le hicieron una pregunta. Un moment que yo dis à Jésus, yo pose une question. ¿Es lícito pagar impuesto? Il est possible pour nous payer taxes? Y Jesús le dijo, tráigame una moneda. Jésus dit yo, venez avec une monnaie pour moi. Amén, hermanos. Amen, frère mieux. Y le mostró a ellos, Elle montre yo, rostro de quién está ahí. figure qu'il est ce qu'il a. Rostro de quién está ahí. Figure qu'il est ce qu'il a. Ellos dijeron, de César. Yo dis c'est César. Entonces, da a César lo que es de Je César dis bye César, ça qui pour César. y da a Dios lo que es de Dios. Bye bon Dieu, ça qui pour mon Dieu. En esta noche la pregunta es, À soir, question en c'est. ¿estás dando a César lo que es de César? Ou bye César, ça qui pour César?
¿Estás dando a Dios lo que es de Dios? Ou bay bon Dieu ça qui pour bon Dieu. Alabanza al Señor. Amen. Alléluia. Ellos dijeron, Yo dit li, no tenemos más rey nous pas gen plus que roi, que César. que César. En el 16 dice, Dans verset 16 là, il dit, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. laissa Pilate remettre yo Jésus pour yo clouer lui sur une croix. Amén. Pilato entregó a Jesús Pilate remettre Jésus en manos de sus acusadores. dans main accusateur. Qué terrible, ¿o no? Ça terrible pour moi. Cuando vas a buscar tu derecho Là chercher droit, y saben que eres inocente, vous connaissez qu'il est innocent, pero te entregan en manos de tus acusadores. yo remettre dans main accusateur. Ahí no hay más camino, ¿no? Là qu'on y a la pas gain aucun. Ahí no hay más esperanza, ¿no? Pas gain l'autre espérance. No para los hijos de Dios. Mais c'est pas pour petit bon Dieu. Porque después del más alto hay uno más alto aún, alabanza al Je Señor. pense que piro gain un qui piro encore. Bendito sea Yo Dios. viens non son Seigneur. Vamos para alabar al Yo Señor. capable louer Seigneur. Y los entregó en sus manos. Yo le remettre dans main yo. Y normalmente cuando se pronuncia un juicio, Normalement là yo présenter un jugement, amén, la persona era azotada primero. mon nan doit présenter premièrement. Amén, azotado. Yo doit battre avant. Y después lo crucifican. Après ça pour yo crucifier. Versículo 17. Verset 17. Alabanza al Señor. Dice allí, Il dit là, y él cargando su cruz, de charger croix li, salió al lugar llamado, el lugar llamado de la calavera. yo allé côté qui un côté qui relé Golgotha. Y en hebreo, Golgotha. Dans langue hébreu relé Golgotha. No, c'est bon, sí. Il y a des côtés qui relé Zobois tête là. En langue hébreu, yo relé le Golgotha. Amén. Alabanza al Señor. Gloire à Dieu. Ahí le dieron a Jesús su cruz. Y él estaba cargando su cruz. Et c'est là que Jésus quoi, et puis il a chargé quoi là. Amén. Y salió fuera de la ciudad. Et puis il sorti de la ville là. Los judíos tenían la costumbre Juif de coutume, de cuando la persona recibe su sentencia, pendant mon recevoir sentence li, que ejecuten la sentencia fuera de la ciudad. yo te kon exécuter sentence ça en dehors ville là. Salió fuera de la ciudad Yo sorti dehors en dans ville là. al lugar llamado de la calavera. Il y a les côtés qui étaient sous bois tête là, qui est les sous bois tête là. ¿Saben qué es calavera? Vous connaissez qui ça sous bois tête là? ¿Qué es calavera? Amén. Cabeza carpaccio, esqueleto, Un squelette. amén. La cabeza del esqueleto. Alabanza al Señor. Un sous bois tête, un squelette. Amén. La cabeza. Tête sous bois tête. Entonces el lugar se llamaba la calavera. Et bien côté ça a été les sous bois tête là. Y en hebreo, En langue hébreu, Gólgota. yo relé Golgotha. Es el mismo lugar. Qui c'est même place là. El Calvario. Sur bois calvaire. Gólgota. Golgotha. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Y dice en el 18, Il dit dans 18 là, y allí le crucificaron. rivé là, soldat yo cloué li. Alabanza al Señor. No sé quién movió mis clavos de aquí. Moi pas connaître qui est-ce qui est allé avec clomio là. Amén. El logístico los usó, ¿no? Non. Gloria al Señor. Tenía 4 clavos. C'est gen 4 gros clous. Amén. Alabanza al Señor. Llevaron los clavos de Jesús. Qui allé avec le Jésus. Yo. Aquí están. Amén. Cuando vi estos clavos allá atrás, Et les que moi joine clou ça yo derrière, yo dije, tenía que ser cosas así, amén. moi dit c'était doit ser un bagage comme ça. Y más grueso Et puis pipouesse toujours. que usaron para clavar a Jesús, Je ¿o no? t'ai utilisé pour te clouer Jésus. Para pasarlo en sus manos. Pour yo percer mel. Y en la cruz, Et puis sous quoi? dice, clavaron sus pies también. Il dit que yo te cloué pied li tout. No se puede ser un clavo chiquito así, Et bien amén. il va capable un clou court. Tiene que ser bastante Besoin très long. para pasar así. Tu vas percer sortir l'autre bord. Y cuando va pasando, Il va percer li, rompe hueso y il te todo. kon craser zo. ¿Usted puede escuchar eso? Tu vas entendre ça? La frappe. Alabanza al Señor. Amén. Amen. Fuera a crucificar Tu te clouer, a Jesús. Jésus. Crucificar. tu te clouer li. Amén. A Jesús. Jésus. Alabanza al Señor.
algo terrible, Yon bagay terrible. algo Yon doloroso bagay qui te fait douleur en pile. que nuestro Señor soportó Seigneur nous a li supporter para usted pour même y para mí. et pour moi. Los que se llaman testigos de Jehová Et ça yo qui les tête yo témoin de Jéhovah, no entienden porque hay un infierno. yo pas capable yo pas comprendre pour qui ça que gagne l'enfer. Pero usted en esta noche entiende ahora, Mais on même assurer à comprendre, Él soportó estos clavos li supporter clou ça yo para salvar a usted. pour le sauver ou Y usted no lo quiere aceptar. pas vouloir accepter. ¿Qué le queda entonces? Et bien qui ça voulait alors? Horrenda juicio Qui ont un héritage jugement del infierno. à l'affaire. Él pagó el Li precio. paye priya. Él tenía la potestad Li te gen pouvoir de no seguir ese camino, pour pas prendre chemin ça. ese camino de cruz. Route qui mène sous quoi? Pero cargó su Mais le cruz charger quoi li? y se dejó Et crucificar. puis li quitter yo crucifié. Soportó esos clavos Li supporter clou ça yo para salvar a usted. pour le sauver ou. Y usted no lo quiere aceptar. Et puis ou pas vouloir accepter. No le queda nada otro Ou pas vouloir rien encore. que arder en el infierno. C'est à brûler dans l'affaire. ¿Por qué no dicen amén? Pour que ça pas dire amen. A su nombre, Amen. Cristo vive, Jésus vivant. Cristo reina. Jésus régné. Amén, hermanos. Y ahí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Et puis en même temps, yo cloué deux l'autre monde sous quoi tout. Yon l'autre chaque bord et puis Jésus même dans mi-temps yo. Aquí vemos profecías bíblicos que se cumplen. Là nous est capable voir prophétie biblique là qui accomplie. En Salmo 22 Dans Somme 22, se habló de esto. il parlait de ça. Amén. David, el salmista, David dans Somme nan, en Salmo 22, Somme 22, versículo 16. verset 16, Cristo vive. Jésus vivant. A su nombre sea la gloria. Dans nom bon Dieu, c'est la gloire. Alléluia. Salmo 22, 16 dice la palabra. Somme 26, parole a dit. Porque peros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Tant kou yon ban chien, méchant yo senem. Ban méchant yo fait même tout partout. Yo crasé de même avec des pieds yo. Amén, hermanos. Lo pusieron entre criminales. Yo mettel dans mi-temps criminel yo. Él era Il inocente, était innocent. pero le pusieron en medio de dos Mais yo criminales. mettel dans mi-temps deux criminels. Y después horadaron sus manos y sus Et pies. puis après, yo cloué pied, yo cloué main yo. Y aquí en Juan 19 Et puis là dans Jean 19 là, se cumple esa profecía. prophétie ça vient accompli là. En Isaías 53, 12 Dans Isaïe 53, 12, también habla de esto. il parlait de ça tout. Isaías 53, 12. Isaïe 53, verset 12. Alabanza tu santo nombre, Jehová. Alléluia, gloire à Jésus. Jesús era el servidor sufriente. Jésus était serviteur qui te souffrait. Él sufrió. Il souffrit. Alguien puede sufrir así Il y a un monde capable de souffrir comme ça porque está esperando algo mejor, ¿o no, parce que hermanos? c'est parce qu'elle tape dans un bagage plus meilleur. Amén. Soportar Il supporter el abandono de todos, et abandonner toute bagage. el rechazo de multitudes, De rejeter tout le monde. soportar dolor físico. Il supporter douleur physique. Uno soporta todo eso Il y a un monde supporter tout ça yo porque tiene una esperanza grande parce que vous avez une grosse espérance. de algo mucho mejor. Il y a un bagage qui plus gros, plus meilleur. En Isaías 53, 12 dice la palabra: Isaïe 53, verset 12, parole a dit. por tanto, yo le daré parte con los grandes. C'est peut-être ça, ma parole mettait le chef. Yo le daré parte con los grandes. C'est peut-être ça, ma bali place avec grand nègre. Y con los fuertes repartirá despojos. Ensemble avec ça qui fait, m'a repartager repos. Amén. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Parce que il te remettre la vie juste dans la mort. Amén, hermanos. Derramó su vida hasta la Il te muerte. remettre la vie juste dans la mort. Y dice, y fue contado con los
pecadores. Et puis il dit ça, il était compté en tant que péché yo. A su mano derecha había un pecador, Dans la main droite, il était un péché. no sé si era ladrón o asesino, Par contre, c'était un voleur ou bien un assassin. y a su izquierda también había otro Dans la main gauche, il était un l'autre criminal. criminel. Fue contado con los pecadores. Il compté tant que péché yo. Y dice ahí, habiendo él llevado el pecado de muchos Il dit pendant ce temps, il prend un péché en pile. y orado por los Et puis il transgresores. a prié pour ça qui a fait méchanceté yo. Hasta en la cruz Jesús no pensaba en sí mismo. Même sous quoi, Jésus pas de penser pour propre tête li. Amén. Pensaba en nosotros. Il a pensé pour nous-mêmes. Padre, perdónanos. Papa, pardonnez-nous. Perdona a ellos. Pardonnez yo. Ellos gritaron, Yo même crucifícale. qui t'a prié, dit clouez-li. No saben lo que están Yo pas haciendo. connaît ça y a fait ya. Ahora para alabar al Señor. Louez le Seigneur. En el versículo 19 Dans verset 19. dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pilate te bay l'ordre pour yo te faire yon pancarte pour mettre sous tête croix. Yo te écrit sous li Jésus moun Nazareth là roi juif yo. Amén, hermanos. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jésus moun Nazareth là roi juif yo. Eso era el delito de Jesús. C'est ça qui était la mort Jésus. Amén. Por eso le sentenciaron. C'est peut-être ça yo sentencié. Por eso le C'est mataron. peut-être ça yo tué. Estamos aquí en este lugar Nous là ici dans la place là porque Jesús es rey. parce que Jésus c'est roi. Porque Jesús es Parce Dios. que Jésus c'est bon Dieu. Y por eso le C'est mataron. peut-être ça yo tué. Y por eso nosotros le adoramos. C'est peut-être ça nous-mêmes nous Le adorer. reconocemos. Nous adorer. Porque Él es rey. Parce que c'est roi. Él es Señor. C'est Seigneur. Él es Dios. Il c'est bon Dieu. Amén, hermanos. Jesús no pudo cargar su cruz. Jésus va charger quoi là? Porque de la paliza que Él recibió, Après coup de bâton, coup de rasoul te prend yo. se debilitó físicamente. Physiquement, il vient faibli. Y José de Arimatea, Et puis Joseph, amén, le dijeron para cargar vient pour charger la cruz de et Jesús. quoi Jésus a. Qué privilegio, ¿no? Qui privilège oui ou non? Pero Él tomó esa cruz Il prend quoi? sobre sus hombros. Sous doli. Me imagino que en esa cruz Moi imagine dans quoi ça? ya había sangre de Te gain Jesús. sans Jésus dans quoi? La sangre de Cristo Sang Christ là. estaba sobre José de Qui était Arimatea. sur Aleluya. Joseph. Alabanza al Señor. Ahora para alabar al Señor. Louez le Seigneur. A su nombre sea la gloria. En el versículo 20 dice, Verset 20 il dit. y muchos de los judíos leyeron este título, En pile juif te lit ça qui était écrit sur pancarte là. porque el lugar donde Jesús fue crucificado Côté te cloué Jésus sur quoi? estaba cerca de la ciudad. C'est tout près la ville là. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Pancarte là même te écrit dans trois langues, hébreu, latin et grec. Amén. El latín era el idioma en el cual el imperio romano se comunicaba. Latin c'était Jéhovah dans ça que l'empire romain te communiquer. Idioma. Dans langage. Amén. En el cual el imperio romano se comunicaba. Dans langage ça empire romain te communiquer. Griego era como el idioma internacional que se comunicaba en esos lugares. Grec c'était un langage international, il te communiquer dans lieu. Y el hebreo de los judíos. Et puis en hébreu dans était juif. Pues todos podían leer el crimen de Jesús. Eh bien yo tout ça a commencé écrit. Jesús Nazareno, Jésus Nazareth, rey de los judíos. roi juif yo. Alabanza al Señor. En el 21 dice, 21 dit. dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, Laisse ça chef prêtre yo dit Pilate comme ça. no escribas rey de los judíos, Pas écrit roi juif yo. sino que él dijo, soy rey de los judíos. Mais écrit plutôt nom ça dit c'est roi juif lo lié. Respondiendo Pilato, Et puis Pilate répond yo. lo que he escrito, he escrito. Sam écrit a m'écrit net. Amén, hermanos. Por eso vino a la tierra, C'est peut-être ça venu sous terre porque era rey parce qu'il était roi de los judíos juif yo. y rey Roi de todo el mundo, de le monde entier. de nosotros. Pour nous-mêmes tout. Alabanza al Señor para siempre. Amén, hermanos. Él es mi Il rey. c'est roi moi. Yo reconozco a Jesús como mi Je rey, reconnais Jésus-Christ comme roi moi. como mi Señor. Comme Seigneur moi. Amén. Yo me someto a la autoridad de Jesús. Moi soumettre moi en ma autorité Jésus-Christ. Cristo vive. Jésus vivant. En el versículo 23 C'est dice, 23 dit. y cuando los soldados crucificaron a Jesús,
Les soldats ont fini clouer Jésus sur quoi? tomaron sus vestidos Yo prend rad li yo. e hicieron 4 partes, Yo fait 4 piles ak yo. uno para cada soldado. Yo séparé yo by chaque soldat. Tomaron también su túnica, Et yo prend go rad sans coutilla. la cual era sin costura, Rad qui te fait ak yon seule pièce de depuis en un haut. solo tejido de arriba abajo. Yon seule pièce depuis en haut, arrivé en bas. Génesis 37 Genèse 37. nos recuerda la túnica de José. Nous avons songé go rad Joseph là. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Génesis 37:3 Genèse 37, verset 3. dice allí: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Il dit comme ça. Israël même te remet Joseph plus passer toute l'autre petite lio parce que il était fin grand monde. Les Joseph te fait. En el, Il fait une belle varese longue avec manche poulée. en el 23 dice: 23 il dit. sucedió que pues cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Les Joseph rivé beaucoup de frères yo, yo était belle varese longue avec manche qui était sous lia. Alabanza al Señor, amén. Ellos repartieron su ropa, Yo hermanos. séparé rad li frère. Alabanza a Jesús. Esa túnica que tenía también. Rad qu'il te gagné en tout. En el versículo 24 dice la palabra: Verset 24 la parole a dit. entonces dijeron entre sí: no lo apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Soldat yo yon dit l'autre, nous pas chire rad ça non, en tirer aux or pour nous connaître pour qui moun la pied. C'est comme ça parole qui était écrit dans le livre là rivé vrai. Yo séparé rad moins anti yo tiré aux or pour rad moyen. C'est ça même soldat yo te fait. Sin ellos saberlo, Si yo même yo te connais, estaban cumpliendo con la palabra de Dios. ça que yo pas te connais, yo t'a accompli la parole bon Dieu. Porque la palabra de Dios tiene que cumplir. Parce que la parole bon Dieu a besoin accompli. Y Dios tiene sus instrumentos, ¿o no? Bon Dieu qui instrument yo, oui ou non? Sea Dios te deja que el diablo te use para cumplir con su palabra, C'est soit bon Dieu qui dit que le diable a utilisé pour accomplir la parole li, o eres instrumento en las manos de Dios. ou bien que c'est un instrument dans même bon Dieu. Amén, hermanos. Judas fue instrumentos en las manos del diablo Judas a été un instrument dans le diable là, para cumplir pour accomplir con la palabra de la Dios. parole bon Dieu. Estos soldados como instrumentos del diablo, Soldat c'est un instrument diable là, pero cumpliendo con la palabra de Dios. pendant que accompli à la parole de Dieu. Dios sabe lo que hace. Bon Dieu connaît ça la fait. Dios siempre está en control. Bon Dieu toujours dans contrôle. ¿Cuál para alabar al Señor? En Salmo 22, 18, Dans Somme 22, 18, ahí vemos otra profecía que se cumple. là nous parlons de l'autre prophétie qui est accomplie. En Salmos 22, 18. Somme 22, 18. Alabanza al Señor. En Salmos 22, 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Il a séparé rad moins entre eux même. Il a tiré aux or pour rad moins. Todo se cumplió Tout bagaille accompli. al pie de la letra, Depuis dans pied arrivé dans la tête. demostrando que A Jesús démontré Jésus là, era el Mesías. qu'il est le Messie. Ellos sin saberlo Yo même sans pas connaître, estaban cumpliendo con la palabra de yo Dios. t'ai accompli à la parole de Dieu. Amén, hermanos. Por eso tenemos que buscar a Dios, Nous allons chercher bon Dieu. apartarnos del mal Retirer con nous tout ça qui est mal. y todo lo que puede Tout contaminarnos, ça qui va contaminer nous. para estar seguro que somos instrumentos de Dios Pour avoir l'assurance que nous sommes instruments bon y Dieu, no instrumentos del mais nous diablo. pas instruments diable. Amén, hermanos. Porque el diablo usa Parce que le diable a utilisé a cristianos que no caminan conforme a la voluntad de Dios. chrétiens qui pas marché selon volonté bon Dieu. En el 25 dice: Verset 25 là y dit, estaban junto a la cruz. pourquoi Jésus te gain Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. pourquoi Jésus a te gain maman accès maman Marie madame Cléopas là ensemble avec Marie moun la ville Magdala. Amén, hermanos. Era algo doloroso para María. Pour Marie de pas te fait mal en pile. Alabanza al Señor. Tal vez ella aquí
ya era viuda, Peut-être lui-même là, elle était déjà veuve, muy joven, pero viuda, très jeune, mais veuve. porque no se dice nada de José, amén, Parce hermano. qu'il n'y a pas parlé là de Joseph. Pero ahí ella estaba Mais lui-même, il était là, con su hermana avec Célie. y otras mujeres que servían a Dios. Et l'autre dame qui t'a servi bon Dieu. Amén, viendo todo lo que estaba pasando Il t'a regardé tout ça qui a passé. con su hijo, Avec petit Joa. con su Dios. Avec bon Dieu. Alabanza al Señor. Qué experiencia Qui expérience de María, ¿o no? de Marie, Desde un principio de prince là, que él trajo al mundo il venu dans le monde là. a Dios. Non, bon, qui bon Dieu. Es un C'est privilegio. un privilège. Dios tiene plan con todos nosotros, Bon hermanos. Dieu qui a un plan pour nous tous frères et Y lo que Él quiere realizar con tu vida tiene que ser un privilegio para Et usted. ça, le réaliser dans la vie là, doit ser un privilège pour. A María, Él usó la vientre de María. Pour Marie, il utilisait Era ventre un Marie. privilegio. C'était un privilège. Ella se guardó, Il kembe tête se li, cuidó, li conservé, se apartó, il séparé porque estaba cargando al parce Mesías, qu'il était chargé Messie. a Dios. Bon Dieu. Oh, Dios es incomprendible, Oh, bon hermanos. Dieu pas capable de comprendre. Dios todopoderoso, Bon Dieu de tout pouvoir. que creó los cielos y la Qui créé tierra, le ciel avec terre. estaba dentro del vientre de Il est María. dans ventre Marie. Así de poderoso es C'est Dios. comme ça bon Dieu qui pouvoir. Porque con la muerte de María Parce qu'avec la mort Marie, se muere Dios. bon Dieu est capable de mourir. Pero Dios tiene control de Mais todo. bon Dieu qui contrôle de toute bagaille. Hasta como fuego tenía control de Même todo. temps qu'ils ont jamais lié, même temps qu'ils contrôlent de toute bagaille. María pensaba que él estaba cuidando a Jesús. Marie te pensé que c'est lui qui t'a prendre soin de Jésus. Pero ella no sabía Mais il pas te connaît. que es ese efecto que estaba cuidando a ella. Alabanza al C'est Jésus qui t'a Señor. prendre soin de Marie. Tener Dios dentro. Il y a un bon Dieu en dedans. ¿Cuántos tienen Dios dentro? Il y a un bon Dieu en dedans. Amén, hermano. Amen. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, La vie de mes seigneurs. Dios viene a vivir Viens habiter. en nuestra vida. Non, la vie. Yo tengo Dios dentro de Bon mí. Dieu en dedans, moi. A su nombre sea la Non, gloria. bon Dieu, c'est la gloire. Usted se realiza eso. Si vous réalisez ça, Tienes Dios dentro. il y a un bon Dieu en dedans. ¿Está seguro? Ou sûr et certain. A su nombre sea la Bon Dieu, c'est gloria. la gloire. Cristo vive. Jésus vivant. 26. 26. Y cuando vio Jesús a su madre Dès que Jésus voit maman, y al discípulo a quien él amaba, avec disciple de Rémé, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. il dit maman comme ça, madame, mes petits tout. Después dijo al discípulo: Et puis il dit disciple là comme ça, he ahí tu madre. mais maman, Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. depuis là, ça, disciple apprend maman, Jésus la caille. ¿Ve usted que Jesús tenía todo bajo control? Ouais, ou même côté que Jésus a tout bagage en bas contrôle. Hasta el último momento, Mais arrivé dans le dernier moment, él daba instrucciones. il a bail instruction yo. Aquí Jesús estaba clavado en la cruz Là, Jésus était cloué sur quoi? con una corona de espinas, Avec une couronne piquant. su rostro hinchado, Et puis figure il enflé. sus ojos hinchados, Figure il vient enflé. Il a sangrando, saigné. sangrando. Il a saigné. Amén, hermanos. Pero tenía todo bajo Mais control. il était tout bagage en contrôle. Juan, Jean, cuida de mi madre. prends soin de maman. Y Juan lo tomó en casa. Et puis Jean recevoir la caille. Tenía todo bajo Il control. a tout bagage en contrôle. Aunque se sentía débil Même si físicamente, physiquement il se sentit faible, estaba en control. mais il était en contrôle. Aunque tenía dolor, Même si il a une douleur, estaba en il control. était en contrôle. Amén, hermanos. Amén. Nosotros tenemos que estar en control de nuestra vida. Nous-mêmes, nous devons contrôler la vie. Nous. Dios no nos dio un espíritu de temor, Bon Dieu, nous avons un esprit de péril, pero de amor, mais de l'amour, de poder de pouvoir y de dominio et propio. propre domaine. Alabanza al Señor. Jesús no dejó que su contorno Jésus pas quitté ça qui t'entourait, lui, tomar control sobre su pour vida. contrôle sur la ville. Hasta el último momento Dans le dernier moment, no perdió la il n'a pas cabeza. perdu tête. No es como nosotros, C'est pas ça pour nous-mêmes. que a veces las cosas se ponen demasiado para nosotros. C'est pas le 23 dit pour Y nous, et perdemos la cabeza puis nous avons perdu tête. y tomamos decisiones Nous prenons descabelladas. une décision sans penser. Amén, hermanos. Jesús no. Jésus, non, Hasta el final, même à la fin, Él estaba en il est en control. contrôle. Y hasta ahora Y jusqu'au día. está en Está en control. control. Usted puede confiar Confío. ciegamente en Jesús. Afectamente en Jesús. Que cuando Él era tan débil, La qualité est tellement faible comme ça. tenía todo bajo Il est tout en control. contrôle. ¿Cuánto más ahora? Ça dit beaucoup hier. Lleno de gloria, Plein de gloire. de poder. Pouvoir. Él tiene control Control. de tu vida. La base cabeza. A su nombre la C'est gloria. la gloire. Mi Cristo Jésus vive. non vivant. Gracias, Señor. Merci Seigneur. A su nombre la Le gloria. bon Dieu, c'est la gloire. Ahí yo concluyo Et c'est là que je vais conclure. que José Que Joseph, murió. il mourit. Amén.
Y me pregunto, Et puis, je me pose des questions. ¿dónde estaban los otros hijos Côté l'autre petit yoté, de María, l'autre petite Marie, côté yoté, los hermanos de Jesús? et frère Jésus. ¿Por qué Jesús tenía que pedir a Juan Parce que pour qui Jésus besoin demander Jean para cuidar a su madre? pour le prendre son maman? Tenía más hermanos, Il était plus frère, tenía más hermanas. il était plus sœur. Ahora para alabar al Señor. 28. 28. Después de esto, Après ça, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, Jésus te fait connaître ça, toute bagaille qui était pour fête, t'es fin fête. ¿ve usted que estaba en control? Où est la lion dans le contrôle? Analizó, Analyser. tal vez había ángeles ahí con él. Peut-être qu'il y a des anges là, ensemble avec lui. Sí, cumplió esto. Allá Oui, me ça crucificaron. accompli, déjà crucifié. Ah, repartieron mi ropa, sí. Ou bien Ok. il partage également, ok? Ok, sí, amén. Ok, comme ça. ¿Qué más? ¿Qué más? Qui ça encore? Qui ça encore? Ah, el vinagre. Ok, vinaigre là. Tenía todo bajo Il y a control. toute bagaille par contrôle. Para muchos, la cruz era una debilidad. Pour un pile, quoi, c'était une faiblesse. Y hay religiones que aún tienen a Jesús crucificado. Il y a une religion jusqu'où qui a Jésus cloué. Pero ahí Jesús estaba administrando todo. Mais là-bas, même Jésus a administré toute bagaille. Con sus manos clavadas y sus pies Avec clavados. mille pieds cloué, Dice allí, il dit là. después de esto, Après tout ça, il sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. te connaît que toute bagaille qui était pour faire, t'es fin faite. Y vamos a terminar aquí, Nous amén. allons terminer là. Dijo, Il dit, para que la escritura se cumpliese. pour faire ça qui était écrit dans le livre là, rive vrai. Amén, hermanos. Para que la escritura se cumpliese, Pour faire ça qui était écrit dans le livre là, rive vrai. dijo, Il dit, tengo sed. moins soif. ¿Por qué dijo tengo sed? Pour qui ça le dit, moins soif? Para que la última parte de la escritura se cumpliese. Pour dernier partie écriture capable accompli. Y estaba ahí una vasija llena de Et vinagre, puis il y a un verso plein vinaigre bon là, porque cuando analizó con los ángeles parce que là qu'il y a analysé avec Sancho, lo que faltaba, ça qui te manqué, dijo, ah, Jesús, el vinagre. il dit ah Jésus vinaigre là. Salmo 69, 12. Somme 69 12. Un hermano lo puede leer rápidamente, Yo aleluya. capable de lire rapidement. ¿Qué dice Salmo 69, Somme 69 21? verset 21. Alabanza al Señor. Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. En mi sed me dieron a qué? Amén. Para que la escritura se cumpliese, Pour accomplir, pour écriture accomplir, porque falta Salmo 69, dijo un ángel. parce que c'est ça qui te manquait, et on ange l'a dit. Oh ya, Là, tengo sed. moins soif. Aleluya. Alléluia. Porque esa parte también tiene que Parce que cumplirse. partie ça tout il doit accomplir. Y estaba ahí una vasija llena de Il y vinagre. a un verso pour là qui était plein vinaigre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja Eh bien, yo marre, yon dans pointe éponge là, y poniéndola en hisopo, et puis yo mettait dans boîte dans verso là, se la acercaron a la boca. yo approché bon côté, mettait dans bouche li. ¿Qué dice Mateo 27, 34? Qui ça dans Matthieu 37 24 dit? 27, 34, ¿qué dice? Matthieu 27 34. Un hermano lo puede leer duro. Mateo 27, 34, ¿qué dice? Le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado, no quiso beber. 48, ¿qué dice 48? 48. Y al instante, cogiendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Amén. Amen. Para que la profecía se cumpliese. Pour faire capable accomplir. No quería beber esa cosa. Pas de boire bagaille ça. Sabía que iba a casa. Tu connais qu'il peut aller la caille. Amén, hermanos. Salmo 22, 15, ¿qué dice? Somme 22 15. Qui ça le dit? 22, 15. 22 15. Léelo. Duro. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. En el versículo 30, Dans verset 30 là, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, pendant Jésus boit vinaigre là, dijo, il dit, porque cuando tomó el vinagre, parce que là qu'il boit vinaigre là, es mi versión, amén. Los ángeles dijeron, c'est version par exemple, je dis, ya, no hay nada más que cumplir. pas rien qu'on peut accomplir. Entonces, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, Eh bien, dijo, les filles pour vinaigre là, il dit, consumado es. tout ça qui était pour river, river. He cumplido con mi llamado. Moi accompli à appel moi. He cumplido cabalmente con la voluntad de Dios. Moi accompli cabalement avec volonté bon Dieu. Todo lo que Dios
Tout ça, bon Dieu, me pidió para hacer, demandé pour me faire, lo hice. moi faire. La palabra de Dios dice Parole bon Dieu a dit, que cuando venimos al Señor, dès que nous venons du Seigneur, somos una nueva criatura nous sommes créatifs neufs. y vamos a caminar en novedad de vida, Nous pourrons marcher dans la vie neuve. una vida nueva Dans la vie neuve. que Él tiene para nosotros, Il y a pour nous-mêmes. un plan para nuestras vidas Il y a un plan pour la vie, nous. que tenemos que realizar. Nous devons réaliser. Jesús cumplió cabalmente con ese plan Jésus, il a accompli cabalement avec plan ça. y alzó su voz, Et puis il lève voix. Et dijo, et puis il dit. consumado es. Et puis il baisse tête, il dit tout ça qui est pour arriver, arriver. Se cumplió. Il a accompli. Complico mi llamado completamente, Il a accompli appel moi complètement. cabalmente. Cabalement. Y habiendo inclinado la cabeza, Et puis il baisse tête, li. ¿qué dice ahí? Qui ça le dit là? Il mourit. No se dice, le morí, yo le morí, yo le morí. No está escrito allí, murió. No está escrito allí, murió. Là, il pas écrit il mourit. Dice allí, Il dit, entregó el espíritu. il remet l'esprit li. Y si en el creyó está escrito que murió, cámbialo, corrígelo. Amen. Porque hay una diferencia. Amen. Entregó el espíritu, voluntariamente entró a la muerte. Volontairement, il rentre dans la mort. Y la muerte estaba allí loco para tocar a Jesús. La mort est là fou pour le toucher Jésus. Espera tranquilo. Il dit, restez tranquille. Amén. Cuando todo estaba cumplido, Pendant tout le monde pas accompli, ok, ahora yo entrego mi ok, espíritu. Kounya moi-même à remettre l'esprit. Nadie me quita la vida, dice Jesús. Personne ne va voter la vie, Jésus dit. Y él Et voluntariamente, même volontairement, por amor a usted, pour l'amour pour moi-même, por amor a mí, l'amour pour moi-même, entregó su il espíritu, remet l'esprit. entró a la Il muerte rentre dans la y mort. con la Et puis muerte avec la mort, venció la muerte. gagner la mort. A su nombre la gloria. Ah, no, mon Dieu. Podemos estar de pie en esta noche, J'ai aleluya. campé à soir. Dale Señor las gracias por su palabra Dieu, merci pour parole. poderosa, maravillosa. Jesús está en control. Jésus dans contrôle. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Si quieres pasar al altar, puedes pasar en esta noche, aleluya. Si vous voulez passer dans l'hôtel, là, pas passer à soir. Fallado, tu presencia he descuidado. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Alabanza al Señor, aleluya. Louange à Dieu. Gracias Dios Merci, bon Dieu. por esa obra grande Pour gros travail ça. que realizaste para Pour nosotros. réaliser pour nous. Estabas en control, oh C'est Dios, dans le contrôle, bon Dieu. en todo el proceso. Dans tout procès, yo.
Estabas en T'es control, dans le contrôle. aunque con dolor. Même si avec douleur. Estabas en T'es dans control, le contrôle. aunque sufriendo, Même si tu as souffert. mostrando a tus Ou hijos t'as montré petit tout yo. que aunque estamos pasando por Et même si dificultades, tu as passé dans la difficulté yo. aunque tal vez hay dolor, Même si peut-être il y a des douleurs. aunque tal vez Même si peut-être hay tantas cosas que ven nuestras il y a un vidas, paquet de bagages qui sont dans la vie nous. tenemos que permanecer Nous sommes capables de rester en dans control le contrôle de nuestra vida, dans la vie nous. de nuestro contorno, de la situación, La situation. porque Dios está con Bon nosotros. Dieu avec nous. Padre, yo te adoro en esta Papa, moi noche. adoré au soir. Yo te adoro, Dios. Moi adoré au bon Dieu. Te doy gracias Moi dis merci por esa obra completa pour travailler complet que ça. has hecho en la Que cruz. vous faites sur quoi? Oh Dios mío, Bon Dieu moi. enséñanos Apprends-nous a vivir vivre la victoria de la cruz. victoire sur quoi? Muchas veces, Padre, Plusieurs fois papa. vienen cosas de nuestras vidas Bagages qui viennent dans la vie nous. y tenemos la tendencia, Et puis Dios, nous avons tendance de menguar, pour nous descendre. pero no es necesario. Il n'est pas Hay nécessaire. que aprender Besoin a apprendre. soportar el dolor. Porter douleur. Hay que aprender Aprender. a padecer por Pour nous Cristo. souffrir pour Christ là. Llora tu dolor, Crier douleur là. pero no Et on mengues. pas descendre. Sufre, Ou souffrir. pero no On mengues. pas descendre. Porque Dios está Bon contigo. Dieu c'est avec vous. Eres hijo del rey. Petit toi. Eres hija del rey. Petit fille. Dios está en control de tu vida. Toi dans la vie. No dejes que esa situación te domine en esta noche. Situation dominée en soi. No dejes que la circunstancia Même si circonstance. tome control de tu mente. Puede controlar De mejor. tu vida, Rabasueta, Baike, Isaya. Tu Rabasueki, Baba, Isbere, Beke, Iserai. Itakai, Shere, Bakai, Sikebeis. Itakabai, Shuire, Beki, Baba, Isete. Orakai, Shuire, Beki, Baba, Isere, Isaya. Itaraba, Shueki, Baiseki, Baiki, Rabasaya. Oh, iglesia, adora a Dios en esta noche. Jesús tenía su mente puesto. Jesús tenía su mente puesto Jésus la mémoire liberté. en lo que tenía que hacer. Ça te pour le faire. Oh, alabanza al Señor, aleluya. En lo que tenía que realizar. Ça te pour réaliser. Nunca él dejó Il pas jamais quitté. que la situación Que situation. tomara control de su Pour mente. contrôle dans l'idée. Pensando. Penser. Por eso en Getsemaní Vous êtes dans Gethsemane. venció. Il gagne. Tienes que vencer esta Il situación gagne situation. en oración. Tasaca.
merci à soi. Dele gracias. Dis merci. Saludos para Colombia, aleluya. Saludos para los que lo están sintonizando aquí en Bonaire. Salut tout le monde qui branche à soi dans Bonaire. Saludos para Costa Rica. Salutations pour Costa Rica. Saludos para Aruba. Salutations pour Aruba. Nuestra hermana Jackie nos dice: Dios bendiga a mis hermanos, aleluya. Gracias, Padre, por tu Merci palabra. papa pour parole. Oh, cada día que entendemos más tu palabra, Chaque jour pour nous comprendre plus parole. valoramos la obra que has hecho para nosotros, Pour nous faire Dios. valer le travail que fait pour nous. Era un gran obra que has hecho para Le nosotros. gros travail que fait pour nous, Seigneur. Era un sacrificio muy grande, C'est Jesús. un gros sacrifice, Jésus. Y te doy las gracias en esta Nous noche. disons merci à soi. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Gracias, mi Rey. Merci, mon roi. Gracias, mi Redentor. Merci, Rédempteur. A tu nombre sea la gloria, Non, c'est la gloire. el poder y la honra. Tout honneur et gloire. Amén. Vous-même. Dios bendiga a mi hermana. Bon Dieu bénit, frère Maxime. Mis hermanos pueden tomar así.